kinongalam ngendam syukur ngendam syakala yau paiba dai namar kata daw ngim kwa mamapiki paiba pin artatin yang ikom kinongalam himdai bandon kindiaru namar kin sadan lesi nang ni syakmat kiban pin artatin kiban pinmi pek kindiat siap sini kindiat siap Meleleh tak sangat beli kong im susu. Pet ngatrai pi menengani. Hagapor bangang alet bunch shim smai kumu amali. Layat siap menbatai. Donru kibala snosi habaki iya ketuka video. Joe Biden bau lembut ya Pak Charles sana. Odon kibong de Biden boleh wikret kate. Mereka tu siap man batai pikai ke baca. Habang ahyar na kajaga bang syong, bang let siya kajaga kabang shim smai. Kidon ki Emily na kalyang sinsyar kibayong ya ketu ke jingruai medeng mena. Ngar ngapai ki kumtu banya penpai lem ya kata kadhot jingruai. Bak ngaya ngaklem kenmau ya hiru. Bak ngamdon hiru. Kata ke jimut ke jiprakhat ke bakum kata ban lek klem akor. Ngawan na kalong ying kalong sem kabala hikay nga nuduk bangedang rit ngamtip hapreng jongpi kanungot kibalayo ding sempat kumbang hiyo mga hapor bagadang rit nga siya bom daw ding pi April lu ding bom kulay kata kaday la penhe pensan nga hakata kanung rim hakata galinti onom siya imay ipa kinum siya nga bangalek lemakor la hikay nga he nga lasan nagata matip ban burom ikibahe kibasan ndray tangi kumituro kila fast forward ya katuka video bat kila circulate ban pen kami ban pen kulmari pa babano pek jok tang sauru ulak kimut kumta ho kipai ba ansanang don shibun kibakum gini kijak video na nesma namar kata daw da pensyong nongrem wat junget kulmar namar miru kat kabale ubri punya pensai teng inum don po namar taw shenya stangla na pilalap ya jing syukur kaba pet habasyit habasay kata pidon ko hok bandrai ndai ban sunget ya ka hamsaya ngani baitho khana kibriu kalong ke basniu badlesi pila bantu ya kinongalam ki basisha tangna ka jinget bi to ji tongam ko ban kranjrong saisen na ai kublei bat ngai wer kita baro ki bidan ste alilang sini ngini perta eda biang laisin ya ngani ka sya ka jopra ngini perta